ntuko ya ithandatu iri ntuko ya Jumatano turi mweri jwa Agosti mwaka wa 2025 amukira kathoshye mwanya mutegeri wa Meru TV ntere cionthe ira witite na mbere na gukenera mibango yetu mbethironge kugwataga ugeni twithirwe tugitonyaga ndene ya metha yetu ya nteto twithirwe tukionaga mantu kathumba jaria andiki betu ba nteto bareikitie na gukubangania tawethire ngurikani andiki betu ba nteto bethagirwo bari ntere cionthe cia nthiguru ya Kenya gutigira niba gukuretera riboti oria ikurikia na kumira na tutoka gutamburikirio nikenda ugo mutegeri wetu ukethirwa uri na umenyo. Karibu sana ndene teto chetu chia Meru TV ogoro oni bambetaga Dennis Motuba Muthomi monaniri wetu mathithio ni Paul Ngunjiri. Mbetikiria tuambire na riboti yegie giciko bunge kia North Imenti ni aria wakili Kiogora Mugambi na ugete ni barekete na kuthurania nkuruki ya iroro 2036 iche kweberia gitene mujumbe wa North Imenti Ibrahim Daud ni aranande agakinyia irore bibi mbere ya rwangiro ithurano na mianka taru IBC nikenda bagategere irore nikenda mutaratara jo kwinga kana jo kweberia gitene mujumbe wa North Imenti Ibrahim Daud jomba kwethurwa jogitana mbere. Jeff wagituma na thinga tete report yu na gutubangania na njira entariro. Na kinya uria utongeretie mutaratara jo kweberia Ibrahim Daudi gitene mbere kagita kawe kathira na umirite na gutariria mutaratara jo kweberia mutongeria ujo gitene ni juitite na mbere uria kubaterie na aria kiaria na metha ya nteto ya Meru TV na ugite kiri gicigo mbunge giki ni bothureni irore nkurukia 2030 na bitantatu mbere ma angucokeria akariba North Imenti the registered voters nkatho nontu kwishugurira twambirie collect signatures cia kuricall honorable Ibrahim Daud na nandinko batangazira saini chiranganire saini twabwiri gukinya a third registered voters that was around that 2000 and something nyakabenda kita target ya 35 lakini na arua ndina saini that 6412 registered voters baba sainite collection nyomeru cha gwitia Ibrahim weda for a recall election na ndiko na ito kinyamu ndona nte aterinya kwa bantu kwa maratas jangije na uwa meja kudiro nkoje collector saini impombere na ro wita kwa IBC anda bandikira baruka ndandikira county election manager baruka ndamuira to kinyana literature dira sheria gwitikiria kwa una rito kwenda atwa time na date ila tukwamba gwikia saini iji go present ala kwa office ala kwa county commissioner na iba receiver baruga ni receive ni ring stamp ya narwa na bauga na leba baganchokeria andi nonto tea atukaliku abagaliku secretaries lero in check after 3 days na ngeto taka kenda menya ntukura tukeba tuirikena pomba kwira anto baumireto tumbe gwikia saini iji ni arana ndi akuga irore bibi bigeta kuthithirwo chunkoni kiri rwangiro ithurano na mianka rwa IBC na bietikirwa mujumbe uu ethira kiuma gitine twetikirwa ka sheria gatiki yani process yekenderea it's a recall election bokinyete threshold na mina ndikira baadhi ya thai na ndibweta ku verify saini ira kweri kethoro chigukinya kethoro saini ira cha registered voters on the mtoro wa saini na kweli ati registered voters ikantu kudakuna verification na ni watu kuromba na ABC da iti bambi ko megita kisaini cha to tukete ati 6000 bombe ikuona kethoro ichochionde ichiokinyo utukuga ita 6412 akirikiria mutongeria ujo na ugire gicigo mbunge giki gigatonya kiri maukuja kurikanwa kiri gicigo mbunge kia mbere kweberia mubunge akaririte giti bathingatirite mawatho na joje kiri katiba ya nthiguru ije gintu keto kugita ikaba ke historical nonto kute mubunge womba kwa record Kenya nyakaba go sheria lakini nguhakikishira antu bano Imenti tutugeka historia Kenya tutugeka tuba mbere ku record mubunge wetu kiripotera Meru TV mbita Jeff Wagitumam.
Katho cia mwanya Jeff wagitumano ntobo wa riboti ukuma ntere Asia North Imenti mbitikiria tutagere manto jara chadrito jagitana mbere ndene county ya Meru jarani mashindano jandhuguru yonde ya Kenya mashindano jaritwa ja ndwimbo Muthenya naruha akiaria ureno mwandiki munene ndene ya ministry ya kithomo jo Professor Julius Bitoka kagita na kara mashindano ja ndwimbo jonekene gwita na mbere ndene chukuru ya Kaga Girls iri county ya Meru na ugeta thirikari ri tayari gutigira ne kugwata mbaru na nkuruki kwigika yewa biaritwa na muno gukurukira mubango jo mweru jo kithomo jo CBE kuringana na Professor Bitoka ugeta bamwe barito kinyapaka ikwamde gurucia ome nikenda bagatetherwa gukuria na nkuruki gukiria yewa biao kagita nako Professor Bitoka netherito akiuga mawatho jaraje kijegie ngari che chukuru neja batere kuthingatwa ni aria gukwerekana gutengari ya chukuru ebatere kwethirwa ikionekanaga barabarene kwamberia mathaja the kana mbere ya thaa 12 cia rukiri na egethro egikurukia thaa 12 cia ugoro nikira Bitoka augete mawatho jaja jonde na jetherito ja kithingatiro kagita na kama jindano jaja ni aria nkurukia etherito akira aciari gwethirwa bakimenyaga ana barabombe bendene county ya Meru gweta na mbere na mashindano jaja ndwimbo nebetherito bagikaruo wega ne thirikari nene na nkurukia thirikari ya county ya Meru mwandiki wetu wa Nteto Mutugi wa Kiambi na ripoti yeu. I'm here in Meru School to officially open the 97th edition of Kenya Music Festival. And I'm really excited to be here to watch the music, to watch children enjoying their music. And this is really the epitome of competence-based education. And I want to tell the nation that we can see a lot of creativity, particularly in our junior school. Under the competence-based education. Yes. CB is really has taken root, and we see a lot of our children trying to create things, trying to dance in very magnanimous ways, and we want to say that as education ministry, we are really very impressed about the kind of results, the kind of products, the kind of people who are coming out of competence-based curriculum, and we are going to get some of the finest musicians coming out of this 97th edition of the Kenya Music Festivals. And I want to encourage our learners to continue, because now we have, in the new arrangement, we have 3 pathways under CBE, which are transiting now to senior school. That is STEM, we have arts and sports, we have social sciences, and we can see that actually being displayed. And I want to call upon all our young people, let's take advantage of the opportunities being created by government to be able to monetize our talent. On student-teacher relationship, the government has zero tolerance policy on any student-teacher relationship. And I want to call upon all our parents, all our teachers, let us stick to the rules. Basic education regulations requires that buses should not be on the road beyond 6 o'clock or before 6 a.m. So we have a 6 to 6 rule. I'm encouraging our learners to do their best so that after the State House concert, these artists can even go global and international to perform in international countries. We have a plan to take some of them to Spain, to US and to other countries so that they can display their talent and get an opportunity to be exposed in other countries. Owago kare Professor Bitoka uria niwe mwerekeria ndene ya wizara ya kithomo akiaria ari ndene ya chukuru ya Meru School aria akanago kare gukujira witi na mbere bo mashindano ja ndwimbo jaraje thirito jageta na mbere ntere ungurika ne mashindano jaja jakethero jethithe kantere ithatu Kaga Girls chukuru ya aria Kaga chukuru ya Mthaka ya Meru School na nkuruki Meru Teachers College ni mashindano andiki beto bandatu bakothera bagitindano gutigira ni bagukuretera mantu jonthe uraja kwithirwa jakiumira kuma ntere utwerekera monka gicigo bunge ge South Imenti ni aria bamwe batongeria bagicigo bunge gike ne bacumirite na kumeneria bonene mujumbe wa gicigo bunge ge South Imenti Daktari Shadraka Mweti
Kuringana na atongire baba baruga nkuruki bageta nambere na kugwata mbaru thirikari irere wathanine kagite na karaba kethra bagikunjira mwiti nambere ndene ya gicigo bunge giki nime alionekana kugwatwa mbaru na kuongerwa ni mtu uijekene ta mwiti Kathara omwe wa baraba kuromba gite na nkuruki kumarira matagete kya ujumbe ndene ya gicigo bunge ge South Menti kire kithurano kya mwaka 2027 au angetwe na mtu gwetwa Shendra Kimweti ni MP wetu aja kiaga kwe manto atethithitie itwarie noe na inya twatinda kuina rieto one time oteke tukuthithia rero gakama ng'ombe okeinya nyonto ewe gachoka ekoringe arothari na ni onto twina Kathara ndawaja nena gikosi kiawe Kathara okaerua okaringwa Judas Kiss baba ya ndoko ni bokaretie ibetere beja bakoringere kura batinda koringa kanyua wadam tunapo ndoka ngwari mbaya ando beto yangu la President Ruto na gendike onzana tole bakwa ando mamere bakorera abo tekorera ibokorera abo riwatia wala kuona indoveni mruwatia wala kwa squeeze mruwatia ina ndeto wala tukera njana tukua itoya drama indoveni tumbere ya tomba kwa tuta mbweka bogo tegeyo tukwa tuta mdena minister acha ura tukwa tuta mdena chenji tukwa tuta mbarbare no wejira ngongo ina nami barbare wejira nami barbare kuna metongo ina nami barbare sentiment ina nami yatikene na lami tokoma kwa tutambweka tokotekerio ena ndo kaya kwero aitanga tokala twete leko tomechama ni etini magazere mato etu ya tutam na ningwa na kwambile ningwa wantamwe watana nani wakicheza na Wameru nitaanza kusema hata mimi wantam kama namna gani sisi hatutaki watu wakuja kucheza na sisi hapa na ndio wetu wa Mlima Kenya ile nyingine. Hata nyinyi sasa mtuunge mkono tupatue mali ya Meru. Trikare to teu merensa anything kega itanguge nera itanguge turuga wanta mara wiko ba ubeta ne goro te ba ate to te ona ya wita nao andi ba nao eni be ja ire ne goro na reko era bali ko yin mutaro sini kweli ko ba bawo na de ba tiga ja ire na ati ko tuke ya koraja ende kwigwa ja mainge anto beto ndenda ubori atere muntu abure kwebia ubothitheria ibaretere beberia capitation ya cukuru ne ubo kwendo ibeberetie mbeche ira cheigerio ira turare airo cheigerio ibeberetie ne ubo kwendo sibitari ibo kono aba tuthithitie ne ubo kwendo na ibo twere twendere mwanka tuthire ikiato Kathara arugia na aru akiugaga bejete obwira shandira kana ryo musho ni ucho the kurukwa maratachi je ria jagititho na akari areko finance mbere wetire na akari areko ana beto bakera dware areko na ibo kwenda tuendelea barabara eu leo ubo kwenda tueta boliuga atabwe boliuga jani ndiwe iwanta mni ndiuga iwanta na kila kera na beto na aru njenziri aja ichiete yuke kura chene nyokera risasi rabakuga bagatura choma maguru pesa sawa na bwire ana beto bagetogera maiga ibajuki ibande na bajuki kura tikorokete risasi rabakuga tura choi maguru kadendo kugo uga bwega uga tuendelee gwetera kadendo atogetera mwangari bwanto beto into byothe bitete bwa Nyanza gatugakara tweterete na imbigiru itu nyake mathiari ya bwega auga faero chiethero chiekina nthi agaitithia ageke eguru na ukethura ari aja ndingi muri anurugura ona imbi ndene kai faero entheri nonto teko tuonete kuriko o faero icho nthe tokora ni gwitithi faero teko bichiena ai tiruga into bitie bwa Nyanza tokeru faero South Menti enda bya biekuni into bya Nyanza na aria ibatega faero ibira bigetete atia bieku na barabara kwiwa gachaura uga manto jerinde gachaura inyaningwa de muri mwerinde barabara itu egigekero rami nekeri ona nde tugatira kwa irwa mondo ja barabara kaire tukairwa manto astima kaire turenda beje bathije jara gagetete atia baugite pesa sawa na ike mwisho ni ngerekeria ande bwira atire ike ni Kathara ndao marombene
2027 tole oi na nyoke thuri mutano nyako iraisi no teke gutethia kyo tukai wanta sasa sawa kedro teke gutethia manto wanta na ikia to binu na ndo ndungia ya kiwa chandira kai mwirite ndamura mambo ni wanta. Twerekere munkantere chia tigania East niara gikundi kimwe kia mbeu mbithi kumantere uche tigania East nigishumiretie na kuorota amwe na kumeneria MCA wa wadi ya Kithimo Ndaithili urenwe nkoroki mutongerio barani nindene bunge ya kaunti ya Meru. Popo bojeta ntuko inkai nyuma ya Ndaithili gushumiria na kuga ati akethero ari umo baraba kethera bakiromba giteke o senator ndene ya kaunti ya Meru. Kuringana na gikundi geke kia mbeo mbithi baruga Ndaithili gotengoge ethiritwo agitira akariba wandi yawe na nande atikubatara na njira no iriku kwethera akiromba Meru bamwakura cha senator nikirea bakugana atejaniririe akariba akithi na gintu kia mbere kiria batere kuthithia mbere ya kuromba kura uche senator ni kwethera agicokera ndene ya wandi yawe na atigire kuri na witi na mbere kana nkoroki maendeleo ni arana ndeba kirekia bogite muju kana MCA Ndaithili atikubatara giti no kiriku kirikithurano kia mwaka juangiri 2027 amwe banthuke mbithi kuma gicigo getiganisti bachumirite na kumeneria seneta wa kaunti ya Meru Kathuri Murungi amwe na mutongoria bara banini kiri mbunge ya kaunti ya Meru Ndaithili kumania na Urichi Ngwimbo bakimenere Kathuri Murungi bogite kumara thuru batarara bonete Urichi Ngwimbo awe kana kinya kumuba kibethetera kiri manto mwanya mwanya ndene mbunge nene ora no Ndaithili bamwithukirite na kuote manto mbeja kwithira kitira kariba kithi kuma kuthurwa na kinya kiri gitike ke mutongoria bara banini otinkombite kwithira kirite kiri gitikiu babu ya batu karinga kura na ikethira tina kibande ito register kibande na oye kura kenda 2027 ikinya atu ito change thirikari we want some new fresh blood in ndio ndio about that. For example tuna senator Meru County lakini personally nitamuona hata James Kia nyawa bibo kwa kiagi unara parliament unaona ni watu ni kama they don't have an idea of what is going on. So saizi tunataka tupatie fresh blood majenzedi kama wewe ni youth na una kura hakikisha umekuwa registered before 2027 ndo we vote in a new government. Ndio tunataka government yenye inafanywa kazi, so register as voters. Toka vote for a person or in a better future, a better tomorrow, anaweza tusaidia tena like ba senator like oni ke baba no mbue since that yarero nyanta igwa senator zori etwa rekainya kuwake the wakera butheti ya kabubutiani kiri thukania kana etwera Ndaithili komba kwithira kiromba gitiga seneta mwaka ino 2027 thuke mbithi baba wite Ndaithili atekwanira u no tukinyete KMC kiumbite kwithira kimurema ba kende kethena kwa Ndaithili omba kwithira kiromba gitike mubunge wa kurwa kaunti ya Meru. Ndaithili kwanza okay nyani mwana na mtandao na kuona kwenda tiga seneta, lakini lazima kwanza atuonyeshe amefanya nini kama as an MCA. Kama as an MCA kama kuna kitu amefanya yenye inaonekana, but so far hakuna kitu nimeona. Hawa sasa by the way wamekuwa wakipiga kelele tangu wakuwe voted. So saizi wacha tupe Timo senator Ndaithili akimaliza kazi yake MCA tangalia utampatia nini, tunaweza mpatia hata ya women rep kama atataka. Like on nombua ateomba ntore like nyawilele many of the people but yani bora wentaisi na kwentaisanto lakini pateke saideke mostly nangoira buthetia oni otichonkona. Nkiripotera Meru TV kumatia nimbechanda msimuturia wa Thirinja. Kathocia mwanya mwandiki wetu Antoto Thirinja kumantere ujia tigania East no mtopo wa report yu. Kongera ku ni ateba Mabakari na nkoroki atongeria aja Meru ni bashumiriti na kumeneria amwe na kuregana na mierio ya ure wari ngabana wa kaunti mbere wa kaunti Meru Peter Gatirao Munya. Kuringana na akareba baruga Munya neka akuyingira imwe ya miradi ya weti na mbere nikenda itekethirwe ikithithika ndene ya kaunti Meru bakiaja na ngerekano ni bugite Munya na kugeria kweberia kuthithwa na nkuruki waki bothoko ya Gakoromoni iria ithagirwa irindene gicigo bunge kia North Imenti kintu kireba kuga neka Munya atikwenda gutegera maubatu ja kariba kaunti ya Meru na arenda ke gutegera maubatu ja wewenka kagita na kara kuromba giti kia ungabana dene kaunti izi. Atongeria menya ni baumirite na gucokeria uria wari governor wa Meru au kabere jawe Peter Gatirao Munya aria bombite kwithirwo bakionania muthuro jwao na kurega kunganirwa
nĩ ũrĩa ombĩte kwithirwo akĩregana na waki wa thoko na akĩragwa tigana na ndeto ĩu na tiga antu bombe kwithirwo bagĩakĩrwa. Rĩtwa rĩakwa Dennis Kithinji Muthomi na gũni kwĩ mantu kwenda kwarĩria na rĩu tumbĩte kwithirwo tukiona Meru. Ndenda kũria munya atĩrĩ awali no tunakwenda kuromba kura na nakwenda ochoa kura iji kakwenda utarwa thithia ngugiri kwingi ikeja kwithirwa tiji ja gavana Mutuma na Linda Kiome deputy we bombete kwithirwa bechukuma batu tumba kuona no nturi antu bara benda ire thokone iji thina ira bona egiterera kwaura bamwe batora macibitari bangi batora bajetu muno no ntubaruko na infections ya chithira chirio na ningi kinya kwara rira kwara bandu kwagya tiri antu baba kanyamara munyare thine kwimbio thirikari turetera mbecha iji etwakira thoko eria thine kwimbio woga chukuru igakwe kachukuru chianja wako na ruo bwana Peter Munya ogo tare ngavana no ri ngavana kawakiwa chukuru bwamberia na arua kawakite ingana ogwe nekeja kwithirwa mbecha chirio cha wakiwa skuru na mbecha irio cha kuthithia market itobu munyare tiga korona atwe itu kumenya ogwe ote ntigwetikia ogori kana the last time wejeraga koromone ara kuthithia shopping kana weja kugura bia kuria nikenda wona ba mama ba bende gurwaja batikuitaji thoko ina mbecha nyingi muno yumete gikithura kindikina William Ruto tafadhali kankwenda okuromba batu tuthithia shopping na kugura into gakoromone turie batu itu tukumenya thinera twenio kwa hivyo munya ogwe keja kwithirwo te alternative uturetera ekeja kwithirwo te thoko uturetera kana skuru yu utwakira tafadhali waturetera mantu jaku na tutekuthinga totheri na tutekuthinga tambraindiri kwa watu kuromba atiri tiga corona project cha thirikari ya chijitotethia mwananchi no tukinyagwo kenda gutarwa no project yo iji nyago ringenda chija kuthithwa kintu kina maana ukila kiguni kia antu bonthe ekuru baba ingi bare aja bena twana tunini twana irio na twanikia au na nda tutatuina nkarwa mbeche je thirikari tutetheka wega gupinga na mantu munya natiga na mantu we najo turamuonda lakini endelea na rwaria ru watu kwatanira nwe iboeka muno marito jakwa mbita wa Benjamin Kimathi ndi mutongeri o yuthi kira gitumite na ru twithira turi aja kanda igwa ntegwirite ndi mutongeri o yuthi thairia ngavana wetu rorombera wita wa Peter Munya urarungamire wambia kurona mbechirire tuthokone je thairio kurungama ukarwana tureteru Meru tureteru milioni 800 no karungama ukambiria kurwachio ntiji mbienge bukwenda tuona kwi thirikari iturone riburambirie kurwana njenero ajerete nusu milioni 500 iumba gwa upgrade wa itwa level 6 kira tukuburia atongere betu na itubwa respect nene tutigeni kurona maendeleo thaira ja kweja Meru itukuona na arabo mawa thaira thoko chienu igwakwa tutukwaria lakini rira thokwega koromone gukwanejite gwakwa irio tukuona mtu erungama na imutongeria akambia kurwa nio tuta milioni 800 kira nkwenda obwira abwire atiri ngavana Munya Meru turari ndwene ria tutere agwe na aturi ngavana kawira riria arari gitine thai tukunenkorwa mtu gwitwa Reverend Mutuma twithinge na Linda Kiome niki tutiukiriria antu baitirwa maendeleo kwethira kawe na interest cha kuromba gite kia ngavana twete mtu ambe twitirwa ngugi miake je tigere ire twitirwa ngugi na 2027 we jorombe gite kia kukia ngavana lakini thai tutikwenda kuigwa mtu kurwana na matono maendeleo tutikwenda kuigwa mtu kurwana mbecha chijite Meru igitarire tuirio kama nya tukwembechira chithirikari nenare turona kiende kia rumaga ikia maendeleo tharaka imbie gutuma atongere betu ba Meru tukurwa thairia otonge maendeleo jare tuaja Meru turuga tweni respect thirikari rengo ngugi na respect yombe kureta maendeleo aja gwetu muno Meru na kinya kiende kitu bwendeta bwena President Ruto lakini ekuru baba bagakara be promise wakairi governor itu kuromba gitio gikinene muno na twigutia muno we baba wetu mbere county iji ni nkwini ya muno nyarira nkwaria rwaria ru ngikwira itubu Munya tiga twakirwa thoko iji na jau nijo ndaikia kwithirwa nkiona mbita MC Mwitonga nkiripotera Meru TV tukiuma kire county namba 12 twerekere county namba 13 rene county ya Tharaka Nithi ni aria irenjire moya gukiria na nkuruki kuigeka urimi gikundi kizi keneta Way Farm Green Limited nikithiritwe gigishitanire na gukinya ndene gicigo bunge kana ndene ya county ya Tharaka Nithi arepo mbeta kuthira bagita arimi amwe na kuba mataro jegie ni mantu ja urimi
muno urimi bwena baita na nkuruki njirira bakomba kwithira bagitethia nikenda bakona thoko ya imera bira bagwita na mbere na kurima kirija mweja mataro jaja ni amwe na urimi bwa njuki urithi bwa ikuyu na nkuruki kurima matunda ujo ni ugukari kiri manto zoje gikwigika urimi kiri kaunti ya Tharaka Nithi. Tunafunza wakulima jinsi ya vile wanapaswa kulima kwa njia ambayo inafaa. Leo pia ni siku ambayo tuko hapa kwa Kasabu farm moja ama shamba moja ya members wetu ambao tumewafunza na wametekeleza vile wanapaswa kulima kwa njia mzuri. Tunafurahia pia sote kuungana hapa kuwa na siku kubwa na wakulima wote ambao tumewafunza hapa Tharaka Nithi County, Meru na Embu. Tumekuwa na siku kubwa, tumewaonyesha vitu tofauti ama ukulima tofauti, ukulima wa samaki, ukulima wa nyuki, ukulima wa apples, ukulima wa avocado. Yote wameweza kuona ya kwamba yawezekana. Shida ambayo iko kwa dunia yote, mambo ya climate change. Kwa sababu unaona ya kwamba kama saa hii watu unaona wamekuwa wakilima mahindi. Unapata mahindi haitoki vile inapaswa kutoka. Kwa sababu ya nini? Hakuna maji ya kutosha ama hakuna mvua ya kutosha. Kwa hivyo wakulima tunawafunza jinsi ya kuharvest, kustore maji ili mtu awe na kiasi ambayo itamsupport wakati kuna jua. Na no atukuga ni wega nontu agoka huko kambandi twathoma maundu ma urimi wa njuki na samaki na mimera ingi tabo na avocado na kiwi ona ningi uboro wigi matunda ma mithemba yonthe nitugucokia ngatho nontu wa kuthoma maundu mengi muno maria mwathani atutethia kuthoma na twamenya no ina kamugunda kanini no bote kuruta mbeca ku na twacoka twamenya ati wina ugi wanotongori nau arimi maingi matukurima namo changamoto era twenio nene muno ni maundu ma lunzi nuntu twiragwa lunzi ni indo ni uturo maji ni uhai kukurukira mimera nyamu twiyo na kadhalika kwogu ongeza kwegwa there is a way buria our leaders thirikari enkiomba ku ensure we have gotten enough water wanagutege ntokinge tonkioria toterera nga serikali saidia na toteoria kinya issues to do with empowerment because we shall be let them give us water, steamer, good roads. That is the best way they can empower us. Kuthoma mauntu maingi tu kuthoma mauntu ma samaki twathoma mauntu ma apples njuki na whatever na untu uria ndamba ndathoma mwega muno na munene muno ni strategic ya buria mugunda uo bangitwo tontu ni mugunda munini no ni umbite kubangirwa into yujionde na ikeganira kuwega. Kwa hivyo tunahimiza serikali, kitu ya kwanza wale wana control mambo ya madawa muwe very keen. Kuna madawa ambayo imepenya kwa ground ambayo hairuhusiwi na pia ikitumika na watu hii madawa itasababisha mpaka vifo. Kwa hivyo hiyo ni kitu ya kwanza. Kitu ya pili tunauliza serikali mambo ya barabara. Tafadhali serikali mjengee wakulima barabara ili hizi vitu ambao wanakuza mahali hapa iko na uwezo wa kuenda kupelekwa kwa market kwa njia rahisi. Hiyo mambo ingine, mambo ya stima pia ukulima sasa umebadilika sana. Stima ni kitu muhimu sana. Serikali hakikisha kwamba imewekea wakulima stima kwa sababu mpaka sasa hii wakulima wanatumia wifi. Inakuwa for example ukiangalia it is 2 feet hapa kutoka aka kwenda Mutugeri ripoti ukuma kaunti ya Tharaka Nithi ni gutwa kanyaga kwithirwa tukinogoka ndaika inkai ugeta kuraja tugacokera na nteto nkuruki.
nwithiritwe na kiroto gya kuthomera nthiguru cia ome. Africa Airlift Initiative turiaja gukinyaniria kiroto giaku na ndino uthome nthiguru ya USA, Canada, UK, Austria, Netherlands, Hungary, Malaysia na Dubai. Ambiria kithomo giaku kia undergraduate, diploma transfer, associate degrees, masters na PhD programs thiguru ngima. Nkoroki muritoka atethero kiri admission 100% scholarship o amwe na kujuria londo kuthoma. Mero tore Greenwood Mall, second floor, office number 1, opposite Stage Center Chiankobo. Nkoroki turiongire Nairobi, Muthaiga Square Building, first floor, office number 7, opposite Muthaiga Police Station. Kumanyamanto Nkoroki turingire thimu gukurukira 0719 857 754 kana 0721 141 707. Aberiya nade na free online application gukurukira www.africaairliftinitiative.com. Kenera 10% CEO discount na exclusive scholarship keregwe ugachiandikithio wa mbere kirujukania bwa January. Africa Airlift Initiative. Success. Behold borders. Kugwata ni kaire mutegeri wa Meru TV twethira tugetaga na mbere na gichunche getu kabire gya ntato cia Meru TV ogorobona arua. Twerekere Monka County ya Isiolo ni aria akari kuma ntereji cha Isiolo ne bachumeretie na kuandamana. Arabo mbeta gweta barabara ene mworoto jore kwethiro bakiregana na budget ya county Isiolo ere kurekana ni budget ya chiringi bilioni 7 ira chombeta kwethiro chege tumerua ntuko inkai ikoroketa kuringana na karebaba baruga gotare na mushemanio jo muinge kurita maoni kagite na gagukurukia kwa budget yezi na nde andamani bakana karebaba ba Isiolo ene bogwetabo batekenerete na bategwetekeria manto jegi budget eza ereketie na gukurukwa mwandiki wetu ntoto mwende olaiboni na dire tawe kinyi Isiolo na gotubanga ni report yeu. Akariba kaunti ya Isiolo ni bachumerete na muthuro yo nene kuandamana na nekira bakumenerio kulukwa kwa budget ya mwaka yo na mearia nyuma kinya nyuma yo kureana nayo tubakuwa batombera kurua moni yo ara bamenerete wathani borabo kwa bakuwa butebagunete kinya nini. We contend that exceptional circumstances amounting to governance and constitutional crisis have persisted in Isiolo County as elaborated below. Breakdown of the rule of law. The governor of Isiolo and the county assembly clerk have willfully violated the constitution and the law by creating a parallel and illegal assembly in an attempt to sidestep established procedures, facilitating the purported approval of the county budget without a lawful sitting of the county assembly, failing to uphold constitutional requirements of public participation under Article 196 of 1B and Section 87 of the County Government Act. Ajabu leo tena juzi wameenda peleka 7 billion katika budget ya serikali. Sasa sisi tumetoka nje kwa sababu ya dhulma. Tunataka hii maneno yetu tunaongea hapa, hii dhulma yetu ifike kwa rais yetu William Samoei Ruto. Tunaomba serikali yetu hapa mpaka county commissioner haki itendeke. Iwe kunaweza pitisha budget ambayo itapitisha katika assembly, na tunajua assembly ndio inatufanya mambo yetu hapa Isiolo wherever haijahusishwa. Ya pili tunapita ambayo anatajwa pia ni speaker ambaye hajapita the process. Na romba reo ni rais William Ruto tiela na kwaragania mbunge ya Isiolo wasiate ubathikira swana maoni yo kwa ila swarera miswanda yo kolokwa. Kitu moja tunaomba president, sisi kama watu Isiolo tunakurudia, sisi tunataka amani na tunataka kila kitu Isiolo rudi vile ilikuwa. Sisi ni kina mama, hakuna
hakuna basari, hakuna pesa inasakuleti kwa Isiolo. Watu wamehangaika, wanyama wanaibiwa, kila kitu Isiolo, hakuna kitu inaendelea Isiolo. We request the Ministry of Devolution and Intergovernmental Relations, the Commission on Revenue Allocation and Ethics and Anti-Corruption Commission to be instructed to audit the state of governance and finance in Isiolo County as part of the necessary post-dissolution transaction. Tafadhali sana tuwe namna hii, tusikize. Kama serikali hajachika Salad Boru na Bankicha, basi maandamano sisi tutafanya tarehe 1 mpaka tarehe 30. Pesa yetu tuombe mahali imeenda, na bajeti irudi ifanywe vizuri vile inatakikana kikatiba. Bajeti imeenda na mlango wa nyuma, hatuitambui na hatuitaki katika mji wa Isiolo. Nikiripotera Meru TV kuma Isiolo Mbetawa Mwende wala Iboni. Na kire ripoti yengine ati nabo akari kuma ntere chia Kaloluma na hare ntere chia Gembe North ni barombete mujumbe wao ijikena ta Julius Taitumu gutigira nako batetheria na kureta stima ntere izi nikireba kuga mubango jo muthia jo gwikira stima jo tumbe tokuthura jo kiba kinyira kento gira nda kare baba hapa ugite kwenda na antu kinyara thire tabakeja ntere izi bakiuga gaba umete kire kampuni ya gwikira stima ya Kenya Power baraba ijagana kubaromba into title deed na nkoro kipini ya KRA kento gira bakuga batena witikio ntababa ne Kenya Power na ndini barombete mujumbe Taitumu kuthingatira nikenda kumenya omabungwa bwa antu baraba kweza bakiugaga ni andikwa ba Kenya Power nikenda bategeja gwetana mbere na kubachethera karata kagita na karia kari bakwenda gwikirwo stima mukiri wa Nkonja na Rukonoru. Akari na atori bakaluluma ni bonanitio bwabo ani nyuma ya mtu bamwe kumba kwetha bekinye turenere na kubera ati babekira stima bakiwa ni ba Kenya Power na kubete maratasio yario taito KRA pin ona kinye ibande ende bakiwa nonto bakuria muno batona wero ni bakuvania ntu babo bakwetha batari ba Kenya Power riu bakiromba muyumbe wo Julius Taitumu nkumira na kumenya nteto ini yari kusina uma enda wero bomba kwetha ni bokinye turenere antu batima be abagatoi ba Kenya Power batu je document cietu kuma KRA pin batu je mbia cietu batu je lambe kibande batu je nyata itundindi twana kanera mwangaza itoteza utotole nya kinge gere njirani hao ko mwachimwa tinje ingo kuromba wewe bia weire kalumo twere batu kaluma tokona weru na twere ote na tokara bonga kuma ketene na tu mwendere buru kabisa kali wa kali no totekinya gento atwa ya tu nikato mwendere no tuba kuwirwa no ntwa ya mwana tukamya bu mwana twa atotethia na wa tu ka Taitumu na ati arakira wa tu ka to manto bagethe ka bare o broka to tamenyere be ya ba tu ka nika ba tu te namba cia tu nyese miundo cia tu ti bionde ibandre mbi wa tu ka ndeka ba tu ra ndeta ka tukambia kinya kore kingi uwe yebe kinya Taito ndaninga ninda yacio ndaninga na bakwa kenda baita kwende kuo bekiro sitima alafu baro itakuo no totereza sitima una Taitumu atoiteroma yekirwa enduto yo twakonde natuo to ya to ayo mwagi ai batana be konde nyoni ate mbona nambi ndenye nsolani nyanga nje ko motori kaita ko thoma kuo ende Taitumu ito baba torikane no ya toromba kura na tutoroka za kumni yeto kuringia kura ito torikane nyawe baba antu ba viva to tuna sitima mbia jeto na beto mbia sitima dhari to tumbogete bado twera omudhona twera weru Oriun ni batariritie thina bakilukira kaita karabari ya miundune bakiwa kinya nabo ni baremo ni kuthoma ona kinya kwiritira ngwe cio ila situmaira weru batiomba ni kurita kuma tinga yare goroka na totianerie atasoka nyoto sogeria nkathwa atwererage otwekira stima endru batu totasiona batu tore ya thena mno onto inte mama rogere doga kwendi mwana kwa skuru thago minemwe twekira stima onto batu tokario nsoro mithone kinyoko leria njwere toteona bya kwethwa nonto toteona stima kwekira inya tona wethai kwena sitimbi viva kuthomera sitimbi ngaisi CBC ne kwenda kwetha cia njwere no gethwa testima bateona ngwe ciongwa kweta ku salon ko tumia distance na mno kwethwa na nonto ko tumia distance na mno okay kweta kwenda kwethu eta mutwate na
mosiano aseri nyambesa cia gutha transport weta mutu ati ende mheshimiwa wetu tinje ikatuthikane nyeka mwale katora katwatamara na rwe katege gwatiro njireni athige undwine ke ngoko ikoya una tetekone nye baba na beto bari bya kuthoma nabyo baba na beto bona aweka taluni babwethwa mitwe kange ngekoro tanga twatura bo mutu ati kana twa etankando ene nebuo twakuthuria otwetheria na ndibuo atwira utukaria na poko kawa ulirwa mutanotia ma nkiripotera Miro TV kumetorenera Kalulume Gembena mbeta mukiri onkonja mwathikirira kire mantu jegie gutara mathabu ndene kaunti ya Meru kana mwathikirira wa ngavana kire mantu jegie utaribo mathabu wijikene Reagan Kaberia na ngurukinwe mwambirire wa gikundi kijikene ta Zoo International na shumiretie na kuga nikenda ikundi mwanya na nguruki kambuni nini chithirwa chigikura ndene kaunti ya Meru no monka akariba kaunti ya Meru bethire bakinengera ngavana matumanto ithinkia kanya kange aja kana kire obisi nikenda agenta na mbere na kuitanguki nikire atariretie nguruki ta industry chia kaoa iria akuga ire chiraja Meru industry chia kaoa cha makandania na industry inge iria akuga ati akagita kamyaka iri yake iria ngavana mutuma kethirwa ari nako gatutuma omba kwethirwa akiingia jamwe ja kana imwe cia ngugi iria batere kwethirwa akirikia nande ni arombete akari gutigira niba kuongera ngavana mutuma kinya kanya kange nikenda agetana mbere na kurikiria ngugi cionthe ethiritwe agiciambiria tukalimeta kaoa kwa wingi kawa kendo kenda josie fresh beans na them beans kwanza kai itethari dikinya konde kara mutuma ngwera namba 2 enyo ni atatu achinji akawa kana keto tuka roasti okay ndike ka roasted mutuma na project yake nene ke economic yetu kuchange economy yetu yako small industries ni hata tukajija kutangandania yetu ila antwa kulimangandania ni hata tukataka hasikara tumerosti kangandania gora kilo iwana de kilo ya mwezi 3 yana kwa kawaida kapake kangandania project hii nene ila tunachokiongo ila tu discuss it na I believe to implement this project you and veto economy to change completely na manti haya tupeka kuthika na miaka eri manti haya tukone kama miaka eri miaka ikenda more than 5 years more than 10 years kire ripoti ingine ati governor wa county ya Tharaka Nithi Muthomi Njuki nombera gukinya muthenya na haru antere chamarimanti irenjera ya gutigera na kuruguria kuthondekwa kwa gintu kira gitumagirwo kuthondeka na kwa chemical iria kethirwo agitana mbere na kuthondeka thoko ya marimanti eje ni nyuma ya governor ujo gutiga ekita wirane ati akethirwo agitana mbere na gwakira kariba ntereji thoko ya Kinande arabageta na mbere na kwendagiria intobiao na gwitithia na mbere biashara ingi ndagara weguna ripoti hiyo. Gavana wa kaunti ya Tharaka Nithi Onesmus Muthomi Njuki nekinyitie thokoni ya marimanti ria nindikuota gicigo munge kia Tharaka kuruguria wikirora miko barabara cia ndeni kwa ndeni hamwe na gwikirwo kwa mata barabarani ria twitana Kimoni Street right hamwe na kuruguria kioro gia gutetheria biashara guntuku lami ya mbere nituthirukia iria itagwa open air market ithiruka yonthe kenda ngari cia leta into iria turetaga cia thoko ikona ba kuthungira gutina ntaka na gutina tiri ya kairi nira twaukaneo ira yumite bara kathita etagwa ya kwa Bario ikathie Soweto ikaumira bantu betagwa bara bagumira kathita ino ni phase 1 phase 2 twekira kwambiria bara njira ya stadium tuthie barira ingi ya 5 in 1 tucioke turithe inu ingi nayo ikathie bantu betagwa comfort kenda tuthirukia barino ingi nayo lami ni githori phase 2 kenda yetugite kwa marimanti kiagera gavana Njuki akethere kinya wikira rujero therura kunywa thokoni ino thiini wa phase 1 twene oneo twina muradi wa ronje witagwa water reticulation thiini wa Marimanti town
no ndotethwe na taoni ewe na gutwika municipal status etena rwitagwa piped water ruria treated runjira rutheru rutoneka marimanti ruria kurugura tabu ko runjira rutheru teruria rwitagwa na jerikani rwalwe na ruko kwina kamuga tigere kanini lakini the project is going on ngachio karenge ugachudambare area ya baada bakumena stadium no kuona kanyambo karaga ke baada area te tawa ya prison area ne tawa ya gwekire tangi ya capacity ya 150,000 liters ya ronji wao lukato dimeta buralu wao kalwetie antu mara mare wa marimanti area mara me andigiretie kenda makona nafasi ya kukwata connection medro mara ronji wa tap thini wa plot yao kenda municipality bua amonogu akimeneria mere ya kore goti kire thoko ino araonekanite korotithire kera kiria mse wandia marimanti kenede kamunyo nonto no wethere twakeregana na kure goti obo kutege ntukibuguta kwethirwa muntu ari muthomu indi ari ntaka ana kaburo tanathi cukuru ene muntu aria akiaragia kithungu akimwira abura mutikarebe goti mucha kuthina na nikamukuthini kaunti yenu mugitongia kura kungi nemenda uthikiriria thokoni rugere aragu aku o ntarire antu mara maria kitharaka ku thokoni na mara makoria rugere iria ngire megana mara maumite thokoni ya Koromone machete kwendia mara maumite thokoni ya Ciara machete kwendia mara maumite thokoni ya Maua machete kugethatha machete na indo ciao kirauko kuma Maua kuma Meru kuma bantu beta kwa Ciara makacha kwendia huko ino kacha kwa murate karibe no akathekaga akatiga aendia ageokia takataka agekia kunja agatiga ire yengi cioroni cienu agachoka katiga umagana rugitoni agacioka kaumagara gutige ntware bete wakinya wa area kariba thokoni yao ya Ciara negore gukiugo tikaribe ciana cienu ria mandikite igatina igochania matiguku iyo ikibataga matemene na kubata maumo gomene na gutige ntumare betwe iyo ni ungwana kweli era muntu rio kumwira utigaribe goti niambe achoke cukuru acha kugoto thomaga budget we umenya kuinto cia kwira riku tia gucha gutanga ntuma marimanti na kumatabekira ndeto itebo we gwathire kumama kanie kuthie kuchegurwa ni mange machina ciao waragie ciao wachana na watu wa marimanti na watu wa Tharaka constituency na kuroterero akari na kinya biashara bagontu goko bakiona ni gokatheria twarerera ngavana Njoki gintu kira giankenia muno munthi itukwite kurugura njira ya masinani marimanti muthomu wa Njoki gwirera rutite bwana Kioro kithongamite gikarigara aguturi thainu nkinyetere gwitwa rami buntu bwato takoro tuona Tharaka ende twito gwa tukenete muno na itugwiritwe muno na itugucokia nkatho na turiuga mwana uyu muthomu wa Njoki na kare kuna watu athia tukendie twatuma nkio ya Sarisa tukathani turani into bia mari lakini thaino gotire teri ere kuthokoni okwa yesa gwa no tire tukikathuka ndene ya thoko yetu ukorokera teri ya nyamara ya ndene ya thoko yetu eno yetu ya marimanti arugura murandi wa wikira rami thokoni cia marimanti aturugure ya Kioro wanainya street lighting na mantu mauma kubwa muno na tugukena nugu ngabana ruthana itukumugwata ogeni gwetu kairi na kairi igukwina rumors ate aya kagero maiga lakini antu marimanti nkubenda gutie muntu aragera maiga gutie muntu aragwira ngabana no ntuitokera ngugi mbegere kuruthwa na kiuria kiato kuuria kuri mutongoria umwe twathuria na kura tumwitigitie agaturugamira MCA wa marimanti au atutibatiri kuri agoti no ntugutie buto kuruthirwa lakini wakiaragia agupeana mabwataru make au gaturimiro barabara nio ndioria ngabana uyo wetu abati kuthia kenia ng'ombe ciake akayo turuthia na choma endeleo kana na tukauga twari akuri agoti gintu kenge nkuria twari akuri agoti thokoni cietu cia Tharaka na ria tukuthi thokoni cia Meru na guntu kungi tukuri agoti twetethie thirikari yetu ata kende kona mbeya cio turuthia maendeleo kuma thokoni ya marimanti gicigo munge kia Tharaka nkiripotera Meru TV rito kambita ndagara waiguna ekire riboti ingine ati umwe wa tongeria bambe umbithi ajandene kaunti ya Meru wijikene Taroni Mugira
na ashumirite na kuromba mbeu mbithi bonthe aja ndene nthiguru ya Kenya ni bagushumiria na guciandikithia taringi kura kuringana na Mugira ariuga ici ni ekethirwa iri njira imwe ya gutetheria mbeu mbithi kwithirwa bari na uge bwao kagitenega kithurano kinene kia mwaka 2027. Nkurukiro ni Mugira nethiritwe akiromba mbeu mbithi gutigira ni bagushumiria na kurungama kirite mianya bya siasa akiuga kaka ni kagita ka mbeu mbithi gagushukiria na nkuruki gutonya ndene ya utongeria ni ara barombete bagetekire kinya gutumirwa buthuku ne bamaba siasa baraba kuba mbeca na into bingi na kubatumira na njira iria ite kubatara tugwatanire na mutugi wa Kiambi na ripoti hiyo. Batwe twenduke mbithi itobati kwithirwa turi twitonyanaga kana tugi participate ga kimantu ya siasa mono siasa cio kuria mugongo. Ujuniro ni Mugira umwe watongeria mbeu mbithi Wandie Nyaki West na achuaga gite kia MC wa Wandie jikire kithurano kia mwaka 2022 agikira mbeu mbithi gwitonyithania na twanya twa utongeria na njira ya kurungama kirite mwanya kire kithurano twitite akiuga nthiguru kagitenega kanigarukite kumana na utongeria bure kubwa Rais William Ruto akiuga mbeu mbithi ni bathomete bunene na bari tayari kugwata njara mbeu mbithi ni kenda kujukia utongeria ngiromba nduke mbithi baratureaja na barabangi tuteaja tumbe kwithwa tugitonyana na mantu ja gwaka nthiguru yetu kana mugongo wetu mono ye siasa na inya ki other development jonto education na mantu jangi ja maingi so ndingi baromba 2027 tukendo karwato wakare 2022 onto indonere youth ikigurirwa nchobi na mantu jangi baka thukia kithurano na mantu jangi thaiji itwethirwe tutonye siasa ni twina akiri tutikugurirwa nchobi tutikugurirwa into bingi twija kugura tutigitite tutiringite kugura kubati. Nkurukiro ni narombete mbeu mbithi kagitenega kakwebukana na gutumirwa ni ana siasa muno kagitenega kampeni na njira ya kugurirwa nchobi na nkuruki guciandikithia kura kwithirwa mbeu mbithi ni bobari na gichunji gikinene aja nthigurune kenda kuromba antu babethi Gen Z babochita Gen Z na batuja alpha tumbe gutetheka kuregister kura tujuki ibande tu register kura nikenda next time tumba kuithwa twiringa kura no population yetu ni nyingi lakini no tumba kuithwa tutiregister kura tutiumba kuithwa twitarwa turi antu babega bena numbers cia gutara tongeria so youth ndingiromba bo register kura na boringe kura butegurira ncho butiete influenced kenda tumba gutara tongeria bagwaka mugongo wetu. Kiripotera Meru TV magichigo bunge kia North Imenti Mbeita Mutugi wa Kiambi. Katho cia mwanya mutugi wa Kiambi mwandiki wetu anteto kuma Ntere ucia North Imenti no ntobariboti eu kongera ku ni ati akari kana gikundi kimwe gitege kithirikari gikumenyekana ta Roy International ni kiumbete guciumiria na gweta na mbere na gutetheria akari mono na Ntere Gembe Central ni araka ngitana gaka bacumirite na gutetheria umo wao urani mumemba wa Ntere Kiengo East arabacumirite na kumutetheria na into kathumba birio bya kuria bimongana jwa nkurukia shiringi 50 nikenda akomba gweta na mbere na muturire jwawe na njira enjaga mureithi waba kuma Ntere Gembe na ripoti hiyo. Gikundi kimwe gikurukira kijikene ja Roy International Groups kira kithagirwa kirutene rwa Kiengo antu kwijikene ja Maraithio nikiumirite na gutetheria uma wao uria withiritwo ena thina enene uria kumenyeka ja Madam Jerry uria withiritwo ena thina enene. Batongeretwe ni mutongeria wao uria wikene ja Roy ne bakinyite nturene ya Maraithio antu aria bakinyite na thina inene muno nikenda bakomba gutetheria mwekuru uyu uria withiritwo ena thina inene ya bya kuria o amwe na gikaro aria bamutigirite bya kuria bya nkurukia 50,000 okugira ikundi bietu tombete kutho into bikai bimwe batutetheria nabyo twete na ikwasie na mpempe mboco malenge maligo chabe ndengu into bya 50,000
Roy akiaria kinenkanira uteithio bubukiri mwekuru uju uria withiritwe na thina na ni wa gikundi giki Roy na arikitie kuga mwekuru uju na gwitaji kinya kamunda kanini karakomba gwakirwa na nikenda akathira murigo jwa kukombora nyomba na nkuruki kuria antu bairitanirie nikenda bakomba gutetheria antu baria batina inya Tuyeta gutetheria njeri na tukiromba anja thai tori kuni bieto nitukuthania mbesa inga iyo bya mulungu atwete keto makumugurira point hoita antu omba kugani mucie antu agutoba kwamba manana bawe nitukwamba mtonde wawe ndibo bwega ona kiao ona nkoro mulungu atutetherie tome kongra bya twina byo kato makona njeri akwithana antu ala kwita mucie na bukathari mwankiruki na nkiruki Oni mbeta mangirite njeri kwa Daniel Kobia ingwere tu muno nonto bwa kundike ke international lingwere ngurufu lingwere tu nibo nonto bwa kuyoliongera oni kantora nkia ya wakitoro ndi nya kinya point nyenu mbini ndata kuromba ndata antu ngaya wakitoro ni ndi kinya to point nya to nini ene no re kundike ke atokiona kake ke liongere nonto ndi nya kamunda kakurimira twana ndi na twana na itukuthoma ndi kuona nya byo baende skuru barengwa bakaria njerene kinya tukone nyebyo bathimire uniform arimo babenga batura barabarene atongeria bagikundi biki o amwe na memba ni baritie na kuromba thirikari nikende komba gutetheria ikundi mwanya mwanya bionde biri amwe na bate kuthurania biri kukana biri ku nikenda bikomba kugunikana mbia cia thirikari iria itethagia ekuru o amwe na ikundi tukiromba thirikari ya county wamwe na thirikari ira nene national government kire mbecha ira tuigo bakiuga ibaeja na mbecha cia gutethereria na ara kuri na thina batu itu na ndi tukwenda kuhewa mbecha iu nikenda na tutumbe kuthwa tugita utethia wa memba no to batu tukarana nao nthiguru na itu tuije na ara thina ri no to itu kuigwa na gutethia ikundi bingi ndene Meru County ndi Muromba twebe ikundi kia Roy International Groups itonga bana babote torikane batu ikundi bietu twememba nkurukia 12 no tuturane na batu njeri ari agithiulunkana tunyumba twaithakiromba akaewe tora mbu hapo gwana nyumba yare nyumba munde mugoro wetwa Peter Karute no amutethere jana twana twake amura nari yao genda tekarara jana twana irio twana batu ikundi giketo kia Roy International Group twana gatuya tumutetheria na twilio na tukabanganya bonge na bonge tumutetheria tugwekinya bara antu bara nene bathirikari nyaba bakona ka support ko kana muntu wanze ukibona ndibo boya nari dakanto kaka ikinyato me negenda tumutetheria ori nya point 5 akanya kanyumba ko gweka ona ukumana twana twake Murithi wa banki ripotera Meru TV ku maja mirigone ya Igembe Kiengo bamwe bakari kuma gishugo bunge ge Central Imenti ne bashumirite na kwariria otongere bagishugo bunge giki arabonekene gweta nambere na kutharikira urano mujumbe wa Central Imenti kagitanaga kama mheshimiwa Kerimango Shine bakiarena metha nteto ya Meru TV akariba bahani bona ni kuraga kunganiro kwao no ntobo otongera mu mujumbe ojo bakemoria ethirwe akimenyaga kwendana antobange baba ingi barabomba kwethira bagitongere gishugo bunge kiu na tewe yankake omba gutweka mutongere kana mujumbe wa Central Imenti bariuga drainage ni ciathukangire bationa kiuma rero barabara nao ni kariu ni miguru ni thukangire bakoria itumukai tutethie tuthondekere nuntu no twirire ugatuthithiria njira atete ni nkuga ni akari bakithongo Central Imenti aria bombite kwithirwo bakiuga ni kwenyangire na no beterete mwakirira mujumbe akomba kwithirwa akibathithiria mujimu Kerimango Shine ana bareo bangi bomba utethia botho guci na atigio tonya kinya bundi tona kinya bomba maciawe ure kari itwana na agwita akoromba kinya gintu keja ria kuga ngarita mantu jabo ya university ere aja otu tiji bundi ongangene yo kinya MCA mongeja uari ko una tigo to airie twiranga na national government na bi na reo abati ko muntu koromba ntukwenge barigia rije Katholiki bundi na aririe mantu ja njira yetu ethuki ka na aririe mantu ja kithongo politikiniki auga ni bati kwa institute lakini kile mara kanunje ugo tikiendikirio mwere kiendikirio njomba turiaga cia ngoroba nandi tutegwa kanyomba ije gwita mitongoro yakawa kinya ike muno kwa ngoroba na nyumwe ka institute enthongi
no mwire manto gwita kuganga kera kanya kara kari nako igwita kuganga ma pasta je te sita uja karombere nyumwere mwire ta mudure ta kuga ma pasta je te sita uja to mudure kenda deliver mbere abodo guchi na atikane abundi bundi performance yo atuma koluka politike nekie mukiria itone no bundi oteterete ejo ko tatu ingene mezo ko atindo ko tatu ingene mezo leitengugi ala utangugi ngugi ne amwebiria tukulukia kana kage twana turoto twingi no mwere gitana nande bundi tumutegete amezo jo jairi itone no atutete abodo uchi aro kira tuzaita kirema bato turuga tutona mheshimiwa wange otheri jojo miaka 10 no kwana njira tukwetera tenjera temunda turuga atoterete ntuko ekura ou akara no karia na tu miaka 10 burumbi kirema tuthiretie bro sio rongo angankadithi meteto iterenjera na dai no kwana njira ikithaka atora tutemete kenda tukera mi tutemete miaka 10 kira kira mi ya krero rai kira kazi ya tenda ko ori de mundo na ngugi ori mukoro tuira mheshimiwa no tuira ke karumbo kaga turo tuina no ni pastor to independent ngugi ori tuira tuyoke mwathani na tutura tuyoke te mwathani Iyoke mwathani ugendo-inĩ no mũmenye wega ũtarĩ nganja ona wona thĩna ũmĩrĩrie. Teni ndauga nĩ akari ba Centralment arĩa bakuga mũjumbe wao averaga bacioke mwathani. Mbita MC Mwitonga ngĩkũripotera ndĩndene ya Centralment Meru TV. Etawa MC Mwitonga kumantere cha Centralment. Bizikireta turatokeka ira gatanta ndeto chieto chia Meru TV utuko bwana Arua etanambere na gukenera mibango yetu bambetaga Dennis Mutuma Muthomi mwana nilieto madithio agokare Paul Gonjiri.